Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahar deui di dia ya guys. Ati ampela bumbu padang guys. Biang ya. Terus lalaban aya bonteng, aya sintrong, aya putih juga keju guys. Oke guys, sebelum kita makan, sebelum kita santap, marilah kita baca doa dulu guys. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 amin. Biang ya guys. Hati ampela bumbu padang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobaan ya guys, langsung cobaan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Biang hati guys. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bubuk guys, mau ketinggalan. Mantap amat ya guys. Ada ampela. Mantap ya guys. Yang
Walang guys, mantap emang. Dahar. Kotok aheng. Tim kotak mah. Kesan ngabek ya. Cocok. Yes, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.